Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe on hirama hirango l'islam en yewtika darsu men belviɗo ko galle Allah hajji Ibrahima bari yo Allah yirume ɓe wonaɗo ɓe aljanna karma ko men Oustaz Abdoulaye Ba Senike ɓe fuɗɗade darsuji men ɗin hande e jumare nden ɗo o darsuji nayyi woni ko ɓe woni e finude e darsu goto en ɓeyditi e darsuji wowɗi ɗin en naadi toon e deftere tawhid amalul qulub haray ko nden ɗo wonɗen fuɗɗode darsuji ɗin e darsu ɗimo on ko deftere Sharhu Riyadu Salihin, darsu tamo on ko deftere luka nden Isahu Sahihu, darsu nayi o men nden fombirɗen ko tafsirul Qur'an on haray musidɓe julɓe tolime e darsuji ɗin. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kirama man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ko al-ikhlas ko Shaykh Muhammad Munajjid woni ko windetene ko al-ikhlas wi laɓɓingol neɗɗo on wonande Allah golle makko ɗe fof mo gardima on ɗe addata kadi hande inchallah o wi alhamdu dendanga yettoje ɗen lillahi tabtani Allahu rabbil alamina jontage foji ɗi fof. Wassalatu wassalam julde na kisi on ala asrafil anbiya woni e ɓuɗotudde annabaɓen walla musalinen laɓɓen nabiyina annabajo meɗen muhammadun wa ala alihi wa sahabihi ajmain, yimɓe ɓengure makko nden e sahaba e makko ɓen e dendagal amma ba'd faqad yassara Allahu li o ɓaawo tagidim ɗo omo gardima ɗo ko faqad yassara Allahu li gondi Allahu niwinanilan ilqa'a bugagol dawratin ilmiya wo dawraji gandal yawgol jinda waɗa yewtereji an amalil qulub gayi golleli ɓerɗe ɗen qulub istamalat mufti ala isnatay asharata muhadara no mufti sappo e ɗiɗi muhadara yewtureji ko waɗa e mum wa sara kani kafidi an fi idadiha heɓilagol ɗum alfariqu al ilmi o fedde ka gandal yankoɓe keɓɓen fi gandal ngal fi majmuatin zat ko noon ko inde fariq o wiyete fi majmuati zat wa huwa al yawma heno ni hande yas'a li ikhrajiha ala hayati madda mansura wa ha huwa heno ni al yawma hande yas'a no yaha li ikhrajiha yaltingol ɗo dawraji waɗaɗi ala hayatin e mbadi madatin yiyetende man sodu sakitande woni waɗama e defte joni ko yewteji waɗano kono joni Allah waɗi ɗum muulama joni sakitama maktabaji boyi ɗum ɗon no waɗa wa awalu hadihi l amal l ikhlas ko arana ɗiɗo golleli ko laɓɓingol allazi huwa ko tawata ko ɗum kañum lubbul ibadati nendi dewal ngal anditi lubbu ko guɓɓum waɗgum kon important abbere ne wiyete nendi mum won sabu ruttede golle jiyaɓe o huwa ahamma ɗum noon ko hunde marde important marde himme amal qulub golleli ɓerɗe mari himme ɓawa ɓen sika ɓerɗe mara golle awa jeka ɓerɗe ɗe no mari golle wa alaha kadi ko ɗum kadi ɓuri towuɗe mum wa asasu ha ɗum kadi woni fondation mum o huwa ngorodi mum wa huwa iftahu ɗum woni saabiwal da'watu rusuli noddanu nulaɓe ko alayhim salam ɗo woni e mum kisi on kama qala ta'ala ono Allah to ɗo ndaali
وما أمروا بيامراك إلا ليعبدوا الله ونعبدوا الله بجهم مخلصين بلقنا له ندموا الدين دوانغا ونفوا أهركوا فيوغا الله كهيراني ونسأل الله أن تروا الله سبحانه وتعالى تورو أن يتقبل أن يجبت أعمالنا قول لمن ويخلص أولقنا نياتنا أن يجمعني ولد مكون إخلاصا هذا مصدر ولد إخلاصا برم أي أمهد الشريعة ولقني هنا جعله وإن مهدا لا بندبوي مهدا ولم يخلط معه غيره وجلا وندو دندن هون دغوتم كنا كايرتم وانتم واخلص الرجل غركون لبني دينه دين مكان لله ونند الله تودون اي جعله مهدا لله ودو لا بندون الله تام ولم يخلط معه في دينه احدا وجلا لوند دون دين الله كان هاي هون سما سرك ولا تون سرك فوس وقال تعالى لا تورو دال فتوس إلا عبادك منهم المخلصين لا عبادك كنا ما تبين الله منهم المخلصين لا بنابل أنا سوى المخلصين كلا بمثل المخلصين لا بنابل نوم كبدون نقولي لا بنببن لا بنابل كم لا بنبك الله سبحانه وتعالى هون كلا بنبك سأل الله لا بني هذا لا بي أنو أين لا بني كل هذا وتو كنون دتهم ها إذن كنون إلا عبادك منهم المخلصين ما بلا بنا سمور هجر وقرئ بالكسر وجانغيرا مكدي بالكسر المخلصين لا بين بسكولو قال سالب رحمه الله يعني كوفاندي بالمخلصين هم المخلصين هم الذين أخلصوا العبادة لا بنا بالوانغ لله الله تعالى تودون والمخلصين مخلصين هم الذين أخلصهم الله عز وجل نعم وين والمخلصين نعم والمخلصين بالله بنا بك الذين أخلصهم الله عز وجل وبين الله لا بنا عند المخلصين كل بين به ونند الله مخلصين الذين أخلصوا العباد لله تعالى والمخلصين لا بنا بينك الذين بين أخلصهم الله بلا لا بنا وجل وقال زجاج كرمكم باللغة رحمه الله في قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا مريم أجابنا جوه go uriya jangama kadi mukhlisan wal mukhlas on ko on akhlasahu Allah wala labbini silla on ko labdo masiri wa ja'alahu mukhtaran wadi musubado khalisan labudo min ad-danasi morde tundi wal mukhlis woni mukhlis on allazi kon wahada Allah wodindo Allah bajjini Allah ta'ala to don khalisan no labiri ara kabidama goddum kadewal ولذلك سبحانه إلى بسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص لذلك إلى بسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص لا تقول الله سبحانه وتعالى إكلا كجلبي إكلا كرستي إكلا كعيبي لا بنعمل مكدي دوانغال حركة بدار وقال ابن أثير رحمه الله سميت بأم بذلك لأنها خالصة في صفة الله سمور إخلاص بأم إخلاص وإني كان ابن أثير رحمه الله سميت بأم بذلك لأنها سبب سمور خالصة كلا بند في صفة الله سبحان الله ونكون هيرتو تعالى تورم وتقدس أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل وإني وتقدس وسنك كما تعالى وتقدس توي وسنك ولا بي أو ما دون لأن اللافظ بها وندي وول لكونغولو ما دون وول لكونغولو قد أخلص وندي ولا بني التوحيد
tawhidillahi azza wa jalla on somo jangguine ɗo simo ara o go o sikki ala ko sifaji ala wa shay'ul khalis hunde laaɓude nden kuwa asafi allazi ko nde woni laaɓude nden zala anhu iɗde wiye mum sawbuhu jillugol mo allazi kana fi ɗum ta jilla e muɗum ha ɗum ko jillata ala to wa shay'ul khalis huwa safi ɗum laaɓude allazi nden zala anhu ibnu sawbuhu ko jille mum allazi ɗum kana fi la ko laate mon no jille aɗa laaɓi ko tan kadi jillaka mum نبي هكا معنا دي إخلاص ده وقال الفيروز أبادي عند بكر مرة في لغة أولنا عند أباد بحر المحيط سبحان الله كم رحمه الله أخلص لله ترك الرياء وأخلص لله ولقنني الله ترك الرياء o acci ko wiyete kon yiinaare golilgo yingo ma walligo yingo nam o inni wa qala Kurjani rahimahullah al ikhlasu fi lugha o ko wiyete ko ikhlas ka lugha arab ko tarku riya ko acci ko yiinaare fi ta'at ka ɗoftareji ka dewe no akhdana alhamdulillah rabbil sallallahu ala nabiyina sallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتبت رميدا صاحب رياض الصالحين يقول كعب إنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه القول وأخبره أنه لا نعم وأخبره أنه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله نعم يقول كعب ويا كعب بن مالك إنه نكانك أتى واري إلى الرسول فالك الله عنه صلى الله عليه وسلم وصدقه القول القول أقول مك كونغول وأخبره وهم بتنولارهم يعني عندي لارون أنه وكان قد لا عذر له ومران وغانتو واحد يا تبوك حرد تبوك لا في بدنه وناك باندو مكو ونغانتو ولا في مالنا كجودي مكو بل سكوني إنه كان لم يجمع راحلتين وهو تالي بأتي جديد في خزوة هاري وهاري قبل هذه كنا أدنى الوهاري كنت أيضا نيانده مجولي بأتي جديد سيدة وادي وود نون سيدة ونغانتو على تلمرهم وصف قال النبي ما كان النبي جون صلى الله عليه وسلم أما هذا أما أودو فقد صدق غوندي وغونغي عندك أولو غيرنا بيجي بيكو يوتا سيو أري هاي دوان دي وقت لما سامتو نبتيان كجو بيندنمو letter yo arbe wonda ton so tawi woni on ton añimo taƴi kemo kanko wona kama ko ɓe wonda e ton dande futu jango lettre o hacca ala lettre o gasi o sunni lettre o ƴetti lettre o woni ko jarabo ni ko jarabo woni ko kadi andi saɓe fof wari no marno pooɗoɓe sera o ittaɓe maggol laaɓe kono ɓe marno ko wiyete kon iman taɓutuɗo tawi ɓe ɓi ko wiyete kon halawatul iman belendur iman belendur gom ɗengal tawi ɓe heɓini ɗon andi kadi Abdoullahi ibn Huzafata Sahami ɗon andi kadi ko ajimo rum gerdi koye makko fi yo yalta islam ɓe gerdi Allah ko ɓe gerdi a wino jonni hen poste ha o ini joni ɓe feccere leydi kala ɓe laama feccere ɗum kadi o jaɓani on noon kadi
oyne oɗo ɓuurɗo kayde yawgol nokkuɗeɗe goo ɓe sansa e baade maɓɓe nde ɓe itta suura islam fof maɓɓe fiyen fi naatoygo toon aéroport ji ɓe sabane ɗum annduɓe no ande o wi noon lawɗolo maaki amma hada amma oɗo fagade sadaga ɓelle gonɗi o gongi wa yakfi lahu fakhran ɗum ɗo no yenanamo mantagol gonga ngol nasata noon ɗum no yenanimo mantagol anna wasfahu ar rasul alayhi salatu wassalam bi sidiki nawɗo sifirgo mo gonga nawɗo maaki oɗo o gongi o ɗum no yenanimo ɓeyte ko manti sabu ɗum ɓe ko mantuto noon mari mantode gonɗo gonga ɗum ɓe maaki hen ɗum lawɗo maaki fasabu yahu hatta yaqdi allahu fiika ha Allah ñaawa e ma macha ko muy o on se fay walla ba rajulu gorko on yayi mustasliman ko jebbilani ɗo li amrillahi amrore Allah azza wa jalla muminan ko gomniɗo billahi Allah wa annahu macha Allah kana ko woni ko Allah muy ko laatto wama lam yasa ko muya ko lam yakul laatta o jaɓi ɗum walla nam falahikahu wonta falahikahu heftimo gawmo huy makko ɓe min bani salamata ni ko gollogoro jeeya fa jaalu ɓe waɗi yuzayinuna lahu ɓe cuɗanamo hiɓe cuɗanamo hiɓe woɗinanamo an yarji ande ruttoto an igrarihi ko irdi ko gonga ɓe ari ɓe tare ko waɗɗa waɗi ha wi hen ɗum wa gaalu ɓe wi lahu wonandemo innaka noon lam tasnab zamban heɓali oɗali bakkatu kabula hada ko waɗi ɗum ɗo hayde wotere ɓe anda bakkat sina ɗum ɗo yani ma takhallafta bi koko lundiɗa an rasul sallam ɗum ɗum a ɗunnike laalu ɗume hande waɗi bakkatu aya al jihadi ndin ɗum ɗum waɗɗa bakkatu alayhi sallallahu sallam rek fi kala yonema hino yonema an yastafira laka rasulullah sallallahu sallam nula ɗum istantoma ɗo ɓana joni yafuye ka Allah ajis إذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم سنارم إسنان كما غفر الله لك الله يفتم يفتم جنوبا جنوبا معه وانسان فارجي رتو كذب نفسك فلنا هورما يلبينا تكتك وما فلنا يقول لك وناقونا بين مدو قل إني مما أزور ومن قانتني دو حتى يستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا روحان لا روم إذا مك الله إن هذا مري غانتو أي هو لا غانتو جما تيجي هو لا غو هات تيجي يوم هذا نادو لا أي إن أنك أود إلى وين دي غانتو يونو حتى يستغفر لك الرسول لا روم إذا مك الله عليه الصلاة والسلام فيما نستغفر له بنو إسناني andi sikkay isinagol dal golle ɗen taw ko golle ɗen taw arto tawde goɗɗo wiɗma o ɗudantaki ma ɗum nafesta naara waɗa golle ɗen ɗo anima o kadi huɗɗotama kadi ɗum lorde so naara waɗa golle ko watta konkulle ni hewtama ko ɗum woni ɓuy famade ɗon a ɗum andi no waɗi ka Allah subahana inni si naara ɗum isinagi laabi 70 o yafuta Allah yafuta ko ɓe kam on ande on ay ko Abdoulaye Bongo Baye Mousalou on wari e garto e makko nokko ɓe o inni ɓe so faala isnano so faalata isnano ɓe Allah ka yafanta ko ɓe ay holli ko laaɗo ƴewta ɗum ɗon sabu hen no gollele ko ɓe waɗi kon hade no yawti keeto bone ko ɓe waɗi kon teɓe noon hanaɓe isnanede laaɗo isnanta ko ɓe astagfir lahum aw la tastagfir lahum lan yaghfir Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin naam o wii fi man istagfara lahum ɓe wonde ɓe ɓe laaɗo isnani noon andi capanɗe gueɗata e goɗɗum fof kadi adduno gantoji ɓe yahano o kanko kadi yo waɗa ɗum ko ɓe wodnoɗo penaɗo koɓe gadduno kon ko annaɗo isnanke ɓen ɗum kan kadi no laaɗo isnantono tonomo yafoye ko Allah min man jaa o ɓe garno ɓe atasiruna ɓe gantino wi adda ganto ilahi kan laaɗon fa hamma an yafala radiallahu an ok fa hamma o himmi an yafala radiallahu an kanko kako malik o himmi
Allah yardu Allah woni makko nde o huwa ko ngobe yamiri mo walakin Allah kono Allah subhanahu an gazaw dandimo wa kataba lahu hasil man qabata o windene mo ngal ɗo ɗe ngeɓal ko wiyete ko ngal ɗo ɓural Allah simat mawgal Allah ti ngal tuttulangal no jange fi kitabillahi e deftere Allah on ila qiyami sa'a ha dangal daro yo gisa no yaado gisa juutuɗi fa sa'ala qawmahu o landi makko ɓe kanko Abu Malik hal ahadu yalli goɗɗo go sana'a misla ma sana'atu goɗɗo go golli soko komi golli oɗen o probléme mo heɓi heɓi ɗum qaaliɓe wiimo naam heɓi gulle ko Hilal ibn Umayyata Umraratu bnu Rabia qala la misla ma qulta ɓeɗo wino ko soko wiɗaɗo kagat wino ko ɓe kuulagol gotum ko ɗum kadi ɓe maka noon laaɗon kamɓe kadi naferande mako ɗon wa qila lahum ɓe naɓe kadi kadi misla ma ilala kam ƴeɗo ko wiyanoɗa kon naɗo wiyanoɓe ko wiyan makon ko gotum yaqulu mo wiya fazkuruli fa zakaruli ɓe jantanila rajulayni worɓe ɗiɗo salihayni moƴƴi ɓe ɗiɗo sayida ɓeyɗo tawano badran haɗande badri ɓeyɗo tawano nden tawi noon li fihima uswa tawi tigui nawdalen ɓeɗo ñentina ɓa tawi ko worɓe moƴƴuɓe ayanam wonde goo yuqayyidullahu Allah no semmina lil insani neɗɗan ko ma yaj'alahu ma yaj'al ko watta mo yadahu asharra mo acca bone on tida an ka ñambingol ɓe kayritana makko watta asiyan bihi kadi ka irtigol ɓawa makko ñentinamo wa huwa radiallahu anhu kanko ko Abu radiallahu anhu lamma zukira lahu nde jantananomo hasani rajulan ɓeɗo worɓe ɗiɗo okuma ɓe min khiyari ibadillahi jeyaɓe suwaɓe jeyaɓe Allah ɓen min allazina mar ɓen sahidu tawanoɓe badiran haɗe nden badiri andi haɗe nden badiri ɓen tawanoɓe ɗon ɗen ko jeyaɓe ɓe Allah sallah sallam teddino moƴƴa moƴƴa ɓa hayno joɗano joni goɓɓe maɓɓe ari ma yoga maɓɓe ari ɓe yamireɓe ko yo immanoɓe ɓe jooɗo alko badiri ko andaɓe fimu ko maɓɓe ɓuura moolenangal فقال لي نعم ما كان فيهما فقال وي كان تسو كان كو كابو نودا لام فيما بيدو اسواتهم نينتنال فك مي بيدو وندي مum ara mi hersa بمعنى فمديت ميي اي لم يرجع رتاك الى النبي عليه الصلاه والسلام بي يا مي فنا ورا مي يارانو تون فيو انت كونتيني لا دون فامر الرسول عليه علموهم وتبيود ما فجرهم تجيب المسلمون جنوبا ولكنهم كانوا كم بعد ذلك بعض ساروا بونتي يمشون بها وكانهم كم بلا قبول بونتي مراها كله ارزالوا تيب مقامه بينالي وتنكرت لهم الارض يبتا يونو Islam on no hollen kono wondirne goɗɗo si o woniki onen ɗo goɗɗo goo mokkile yeygol beere hatta wondire makko mokki julol go dologo hatta wondire makko ɓe wakkili o juulata hatta so waɗi haaji o mari ko ñaame ɓe gaddo leka makko toon siko fure wa kadalik guette gaɗo so tawi woni woppi ara o metta wona sawru wona sawru o ɓirde anen no waɗi ko ɓuuri sawru adi ilok go o jokkaɓe o yettoɓe aman yaaden kisam mi anda ɗum bonni mami tubano illa ko naɗa mo egga ɗum ye kanko ɗum wata wonde wallidaka janni jaman kono wondita e neɗɗo bonnuɗo arna jattuɗo jawdima koli wona nangol mo soka ɗum ɗo no ɓuuri kam joni no leydi kaɓe jibina ɗon tigi ɓe sikkina kaydi ni oɓe tuggi haala goto jabotako amne assalamu aleykum ɗum ɗon no weɗi jabade ka kono so ayno sinaɗo makita goto jabota ɓe sabina yimɓe goto jabotako kanko ka bo yawno ka makita o jinne toon eweta goto yettomo makam tawi kanko no ɓuuri wonde segata ona asadu nasa holgan hay nula ɗum ɓurɗo moƴƴude yimɓe fof girku la yusallimu alayhim o salminta
salminta assalamu al aadi salminago wowungo al aadi ay salminago wowungo salminta yaqulu kabu wi ma hino wiya kabu kuntum latno ahadrum arayno wa sallimu salmina ala nabi annabi jam fala adri mi anda aharaka e dilluno e memmenino so tawi to makko ɗin aharaka so tawi bi raddi sabu yirtugo assalam salminago amla kawam ɗi memmenanoɗi o andali so tawi memmeniko ma memmenaki andi hulgol joni tawa wooli koye na gonga ko ɗum haade waɗi woliri noon o anda si memmenike fi ruttago salminago ma ɗum so tawi woni o memminano fi ruttugo salminago wa hada huwa annabi o ɗo woni annabi alayhi salatu wassalam hada huwa annabi alayhi salatu wassalam wa ma zannuka kono sikkima bi rajulin gorko yuhjar fi hada al mujtama al islami allazi huwa khairu urun kono sikkima on gorko yuhjar mono taƴe fi hada al mujtama ngal ɗo dental islam yankowal allazi huwa ngal dental huwa khairul urun ko ngal ɓuri moƴƴi guireɗen fof hatta tadiqat alayhi l ardu ha leyndin faaɗanimo faaɗi e hoore makko o filan ko non woniri da gatti ɓittuno alayhi maɓɓe nam anfusu wonkini maɓɓe ɗin ko zannuɓe sikki an laamal jea fattogo ala min allah immorde allah illa ilayhi ko ma tum kona tumma e hayɓe makko ko andi ta lawade ala hamsina yawman dumunde ma ɗum zaman 50 balɗe balɗe 50 ay saran lewru kamilan timmudu wa isrina yawma e balɗe noga watti ɗon woni 50 balɗe wannasu yimɓe gadi hajaruhum kayno hiɓe feriɓe ɓe taƴiɓe wala yusallimuna alayhim ɓe salminta wala yarudduna salam so ɓe salmini ɓe ruttata salminago isa sallamu ɓe ruttata salminago ne ɗiya aɗa ko feere ma waɗete widaraɓe la yakrabahum ahadum ɓattaɗo ɓay goto la yakrabahum ahadum goto ala ɓattade ɓe wa dagat alayhim umur faɗani men fiyakuji ɗi faaɗi maɓɓe wa sabat alayhim sattani ɓe allah alhaalaji farrum on saɓe doguiɗe lay faade allah so jalla walakin kono soɓe dogui ɓe heke allah walakin kono ma asade gonɗe ɗum lam yakullata kabun maliki yadda o mo tertoto no salatu julgo ma jamaat kanko yahno ko jama won toon o julde e maɓɓe fa kana o laatigi yahdur mo horeyno sallimu salmin ala nabi alayhi salatu wassalam walakin kono fi akhir l umour ka saftore fiyakuji rubbama yatakhallaf heewi ka o tulti ani salawat ga julɗe ɗen lamma yajidu fi nafsihi ɗumene tawno wonki makko minal deygi ɓitteni wal haraje faaɗugo tawi hande kadi o ɓittike moƴƴa nowe kadi lima yajidu fi nafsihi minal deygi wal haraj yanno saabu kanko yani yafdir tawi mo hersay tawi mo hersude ley ɗum woto jaabota koma so a ndaari goɗɗo on yippe gese makko ɗe ɓe weɗuɗa fof hande kadi sino laaɗo goɗo na yeddeteɗo naɓe yam kañum ɓen juldeɓe ɗum tawa mo hersi hande kadi fof no ande programme makko on kamɓe la yukallimunahu abadan ɓe wuldata makko poma jaɓalwude makko la bi kalimatin tayyibati na konngol moƴƴo wala bi kalimatin ta'anibin wona konngol hay so jawno ɗo iti yaari kono mbaɗum ɗon ari andi ko ɗon hande kadi woni ambargo total so en ndiyan si a jal ndiyan ka londema a tawtata ndiyan ɗon suudu si lootaka loota coñcima si si tuuni ara mara ko kamo fata wono accee ɗon ɗe yalta tawa ñiiri ma heɗa ɗon ñiirde ɓe radio hiɗa waali joni noon kam kippata ko ñamatako ɓe happani ɓe amma zamnuka kono sikkima bikabu malik wa huwa sabum kanko ɗo sagata yusalu an imraatihi mo pottintinen kay sonna makko amrum azimum ko fiyake mawɗo noon walakin kono ma zalik wonde ɗum ɗo fof lamma jaahum nde arnoɓe rasulu wonde arnoɓe nulaɗo immini on
عليه الصلاة والسلام يتم قدس سنة مكتوب فقال وبيقولوا إن النبي تبتين الله صلى الله عليه وسلم يأمرك مجامر ما أن تعتزل عند قدس لا يمرتك سنة مجمالة قال وبي كم كابو وتعلقها أملا كم يسير مكاكون نولاندنا kono wayni o kanko ɗum nawayta li annahu law qala lahu talliga soyinomo talliga tallaga o seeɗanamo kadi so yaari o hannde kadi ɓe yankinani kala subhanahu taala bi kulli suhudatin no newori ko ta'atun lillahi tagol allah wa rasulillah makko wa qala lahu ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rasula alayhi salatu wassalam ay rasula rasul ɗum ɗa ɗuli on yeetimo وإن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمركم ما أنت أتصل أهلك لوقت أيهما فبقي على ظاهر اللفظ فبقي وهدي على ظاهر اللفظ فيني يكون فقولهم هو لا يقول إسناد حتى صحابي الذي صحاب اليوم أرسل نور صحاب اليوم ما حرف النص ويلتال يانغا إني قل قلنا قمنا كم يوتين لا معنى ناك معنى ولا لفظ ناك كم هون مو إلتال وكذا معنى أقول أنا إنه تيجي ما كات كنا نميرني على جل تاني هاي تقولون قولا نقول أكيد ما أم تاني ناك هاي نقول أكيد ما أنا وهون مو ولا ها ما حرف النص وإلى الجياك ويا ملاك لا معنى ولا لفظ وناك معنى وناك كونغور قال وبي هكذا قال ونندنا بيتنا ولا أدري منهم عنده بيتون من لقى وقت صنما أي بيرين نوكا عنده بسم الله ما بيده ما ريدا ما أكون ده تونكو عنده أيوه كمان كذي أنا سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عثمان ابنه بيتماكم ين حفص سيدنا مثلا عمر يبنو سيدنا عمر باكان جنبه من حفصة كمان كان بدي إنه ولا أنا كوس تكيكوات نوم سيدنا عثمان أول يجي جنده كان تيمود مكة فكينه من بود من حفصة جت من ورا نوم تيفكينه جنم توصلان هذا فعلا كل جت بمالهم ما تودينا جون مريض سيدنا عثمان حفصة دون من فعلا يا سلام فإن أكيد أبل من جابته ما هو نبال فين يعني وينيا بابي يدوينا وين يلا كنا تلجم كون ما لان جم مريض وين بس يلتي كده سيدنا بكر الصديق جتمو كنا من حفصة كنا بيال كتما قالوا جابك إنه سبتة ما كم يبريكو كندا ya tay kanko nani nalo janto kambe baybe weldi nalo tay no faala jomburi nen hafsa joni bawon dewgal feƴƴi on suma sayyidna bakar sita yide makko ina no gasa no har amon lan ba fi yobe jettu ma on kono banki bude woni to lem mon en ba kadi dan ande ko sa ukti lam gal yewtere heba ko hande kadi lawol kanata ha jon ɓeɗo kadi e baɓe landike joni here hara komi accitu ɗum seeru mo oya mannaki natal toon kanko inni ali oyni ko gaala wala adri mi andade o inni lan toon makko woɗtuɓenma ɓenga makko makko ɗon o mari so yewti nder jama o hande ko homboni woni lande no waɗe no buggete noon nokku goo kala lando goɓɓe goo ɗon saka matti diane komo ko teddugal ko Allah subhanahu wa taala joni nomi lando mono ɓe yimɓe ko hombo on ko honto kam on tawi mo wonde koto makko tigi on koto makko jaabi on ɓen mi anda ɓeɗo kadi koɓe honto fi taw en jogi men ɓe dokkel gaari ando koɓe honto ko honɓe kadi mi anda ɓe ɓeyni amene mi yiyaka ɗo jiddodira onde laaɓa heɓɓidira e goɗɗo teddugal ngal no ɓuri fof a faami ɓeyni aw ten waɗi basawil moƴƴi joni noon siɓe wolano anduno ko monon kam ɓaɓe wooli anda ko hombo ni neɗɗo fof si wooli andete tawi mo marino ko so wooli ande ko hombo
إذن وهذا من أدب الصحابة من جاء نير الصحابة رضي الله عنهم يلا ما قال أظن من سكة قال وهي آل كانكم لا نليهم إكابو وهي آل أظن من سكة أنه كان يريد مكفاني أن تطلق أكون سيرتا إيمما ولا أظن كذي وهي آل كان من سكة أنه كان يريد مفعلا أن لا تطلق أن سيرتا تأثيرهم ما قال سيام كون دو ولالي بل سكون قالوا إن النبي تبتي النبي صلى الله عليه وسلم يكس يمكن وسيأتي نفيا رجو يوتن لنا توكل بعد من في الحال إن شاء الله أخذنا الحمد لله boleh membaca ayat. Kalau kamu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa al-farasatu. Dan kadang terang ini saya jujur demo. Al-faras wa baina bidi Allah wa baina Allah bucuji. Unde sinado. Faras. Anu ka pulel ya tahu. Kala ka pulel won. Tapi ini juga tong ya. Maka dunki daga mugo jan tamhid o natango yowta nen tazaru al farasatu ina feñal yolen akula waswa badi makko alwanu hanone makko barakatu o jalbay bayda rawnu dum mubaqatu martum bade bisawat bade baleje buniyatu zat marlum kadi couleur café ara couleur wayo café zat bukan marlum ko ete tokkoy fiddiya o ko wakalesa baadu haga mudum matto none wahide goto pet ara couleur ko alato zarga mbuleje o hamra ma dum woni bodeje o mu faddada tum ma go du wono kalisa faddada waya kundon la taqillu jamalan ko do ngari fan dal ngari anil munawati alwan gay ko mar ko nona jibuy al farasatu wo ko wete ko mbam pucci hoy lamma atul aynayni ko jalboy ko gite didi no jalbi zatu saklin mardum couleur gharibin mutana ila tan ko eggay ko alal urud o fuleji wala zahar kapiliji nawal daw an si namal urud on no awle ka ko mal ko fuleji si namal azhar ko pini ni ka wona al azhar du sen tahawar dawa ko no widi ko wele ndaygo ane tikasuni to kar ko no way ko tikasuni to tahumu iko jinda mako wema haula siraj ka mogondaigu so ako dar so afro kasira min welto moja welto bil gabdi al farasat nango ko do farasawe do wete bedo yalla ma ina tikasuni to ko kan woto en pula dum do ko no weto en pula amen ada pula mo ala farasat na
bene bele yalla anden kanu no yaagene ko nanga ko sonkata ani ko golle pay ko nanga e weni abaduha maydata mi mara koy mi hendoto koy da ko maydo e da fatira e kayeji hasati gertidi wala ka kayeji yu'allafu minha hawte mudu majmu'atum mutanawwi'a nawwi'atun ko woni mawre modde noneji non halne koy nanda alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ويوم ترى المؤمنين يند يويتا غوندين بن وربا بن والمؤمنات غوندين برو يسعى نويها نورهم أنور مكة بين أيديهم يسمع بأيمانهم سنبنيان مكة سيجاني بشراكم اليوم ولا وننيهم حند كل جنات والجنات تجري إلى من تحتها سنور بجمع الأنهار كان خالدين كلهم فيها ذلك هو الفوز العظيم كل مونغانغا ملا مونغانغا كلهم بارو سي أدارني قال أولي كلا كواتة كنتم هذا هون مانكنا قال لهم لا مجيء في المايدة أتوا يبرمانو يهارون كونون سنتيناتي والجنة هذي يلا ذاته luansi do yaltin tamatu mawluji ngum amon wa ko anje do mayde kadi wa kadhalik mayde maytende mon tima yinde to no ray mayde ala yama yaqulu nyande wete al munafiquna nafiqin warbe wal munafiqatu nafiqin rew yela lil ladina amanu be gonni be unzuruna ndare men naqata bismin ta min nurikum yumri anoramum ila wi e di rutte be wi ane rutte wara ko baamu aton aduna walta mi suɗaɓɓo nuran annora ɓeyɗo ko toon heɓi ɗum onon ko yeyɗa ɗon annora ka sabotugol ɓe wa duriba waɗa e baynahum hakkude maɓɓe ɓe suurin heedo lahu miiru waɗa e hakkude maɓɓe lahu babum on miiru no mari baafal ete damal baat no hu nder maggal on fihi toon arrama yurmede allah ne ko to woni o waari hu ɓella ɓaawo on min jibalihi al azabu sila noon yiɗi ƴettete woni yiide ngen ko ɗo wontiri ɓeeɗo noon ko telle magga ɓaawo wontiri julɓe allah ɓen toon koka nder on fitinino hoore moɗon sabu hen ɗon nafti egal mo donc noon fusatum fitini wonkiji mon o tarabbastum on habbitike ha nden si tuuboyon ha nden si waɗon hunde kaari joni noon kono waɗi naafi yagal fin joni wartabtum o sikkitike wa harata ko wodi on allah ma ni yelaje hatta ja ha ari amrullahi emrore allah nde mayde tawi on hawre ɗum o maayi hoore ɗum on tuubaaki o harrakum woliyon billahi ko allah alkarur seytan hol yawma hannde la yukhadu minkum nangantaake o fiɗiya tun sottaade ɓeyta kon fida o kalimatu fida o anndi fida o ko kalimatu arabiya jannguɓe arabe no anndi kala kay na fida o ƴettugol sottaade fi nanngol hedda ema hettugol nanngaaɗo joni noon kono janngal ngol on ti fida o no mari poyenji toon no toon gogo on wota jama on yelo mayɗo o kañum ko bonɗon ko bonɗo oɗo hoore o nanggama mo letta joni guere joni no ronka yettede ɗimmum ɗum si allah nangi goɗɗo bonɗo ga watama ɓutinde joni so tawi kadi fida o sa joni kaka moƴƴere o yaari ittomo naɓɓere mo honto joni tawi woni goɗɗo kala mayɗo nande o ɓe na waɗen awa fida o ha sappo nanggal jangi ha sappo nanggal donc ɗon pour no holli goɗɗo hoore mayɗo hoore sa konta to bonɗo